Praise the Lord. You know mangana yetala muarna. Yang yura ko bugna pinta na ngaya karamborum pigna na David yanara. Ni no fanda mun biyon banti bokto na yalu ko. Kare pondo anka pak bona bon chiana ka gara. Tumi na tina nga ma no ne. Kambo banana dawna ba tina langere kana ko ngantin ba besia. Ko nga kan man pien na ko mantin ba besia. Ko ngantin ba besia. Ka ko jwa ko tiena ka kompo ko tiena o mo ko ngante. O mo o bit mba besia. Te pa gin o ngante na poa ti gian pa gin o gbana chakant mba besia mba. Ka mo po ko tiena fa ngwete lenga fa ko so mo. Amon bia mo jwa ko tiena fa ngwete lenga so mo. Ki da kon kwana. Ho nga nngene lega ba nam pugone. Dano mangala. O fi san nyon nge o ne nyon kwantini bia ngame. Wana so akokwane nga ofisa nyu ala ko goriye na beni binti ko kono ne wati na ogori na so yune ka kwa ofisa nyu ono ai cheto san nyu on ko so se ka aji kan fere tun siare le ti na fin na wo kwane yokuru kam saka wa o me bonu ba nga ya ntene o beto te bonu na o ko menne ogori o man ko wontere ko goto man ka pot na o kan fere ka tieni de na boru bonu ba wa fere tieni o to tan benne na ka bia tieni on wa ka tieni ai pakbon bom mintikna le ko wala don no tore la be don no to no kan pa wana o line ngankore le te ka mo jwa atino bon ko do nyo ngankore ma abanana de joboro wena ko amopo katiem bon se ako ka ko to tan kurenti ala abanana de joboro wena le kanga pa kan ka gban ne ka ata jontana parpa yarwe o gar si amba kan karfa la bare wa do dugul tuntun to dugina o pa ma me beja o te tunin sakwa asala nan o ba tunin o mo da mi nan ni o dugina ni ne kwam pie o pa ma me yo ko fan kwan tiene le dugina ni pie pa ma me le te patere ayab ko ton le pa tuon ko mo fun no nga po pa li te kam mo le joburu ko jabta jele nana e mo kwana nga hanan le joburu mo fun ko jeremi mo fun baga jere nan de joanga po yana ko baga jere nan de de le po chamba yana aje no yana fin nan wa sala da miye because betep da mamba mo fun ne pa fun lu sa pa mo lu no bon sia kure lu no bon sia kure. Praise the Lord. They are very very critical betep da mamba be man pare bo mo bon burme le te ka teumba mo bon burme na le kinga yen yo le te fa nya par na ka pa adu tu apa adu tu na gbani yo ba asala na atotien free to tina agbano bar le ne to tina agbano bar le ne bete da memba kwani bare be kan pa ja kontene o kan pa o kwanza na kwani ne le nkpan kpan o par ne ya o pa ne o dia ka bari o par ne dia o bari par ne bene bo kwan o da si dia ka waja kontene na matana bon ko bi yake mani biya baro to sampi makparina kure ate nuru abaga tiene yabde ke mun to tam makparina usapi makparina kure ya bo karaka pa mana ke gbende gbenne ibe ngam ke pa karma ma pa na ba o be ha hanji bon qurana kure le tebe la baro fo be ma fo bon chiam ka karba ma pa ate pa sa karba ma pa le pa betina ne bumbuane ala ti bunta mangi o tena ne bumbuane de ne boro ala be mo ne ata la hanyu da bang ya pam pa mango ala ta da bang ta ka pia ma mi anye an yen na ka pa ma le ne boro ko wala no da bang du mo nga su ko no ro be pa re ti o kan fere ka pa ka o ne yen ne o nga po ti no bo no ka fere ka pia kwa o le na yere wantini to ta ban na ki ma kure le bana yere o ka ba ti no bo no ka fere ka pia o le na yere ko wantini dene boro biya ga o tie mon siar wa amna ka tena apaka birna to bato konkwante wo to fa nan ten ba ko lu mbon kura amun ten nura atin le bon boro akan fretin to anda ngano akan fretin to anda ngano akan fretin to anda ngano le te ka amu swa o bagaka kutre kasa o ma yam barbem bangna no ningwa o bagaka yokur kam saka u bubwetu mo boy alla ne ko tun to do ki jinan ko la ne sakara jige jinan ko na bak anga po na tiene a chamba na tiene le te ku tiene bantu na o ya ko mba be siamba na no gbana ntwa ante mba be siamba na ko so mo yin to le pato so mo bia be bi ma tro ko lo ngare ya de bi ma ta fanto ga ye non ti abarka pa yi sama sia sannan
amen le kan we ta sa gor kun kwana ba din ni bumang ni boru mun nan ba wan sun su woni sokur nan kun kwane bare wa dia bi on ba ja kontina wa dia bi on ba ja kontina da non ba tina yam barna o ko ngara pore wa pan ya lan ba ngane ko ya da non ba tina bukurna o ada mika titugo ngal bia wan no nyi kwenta mo ko chap kwenta ka ngal wana nan wan ya peace at all cost li pa fali mo la deri parmasere ko ngwa lo bi fatu tinni a parmasere da no ba tina sa yungu na mo bia na kwani bare ukuriye te sa gode la ne li te ka tere no bor ko kwani ba ja kontinent asa tienle kin ngamel fanu ke ni da bia ifuti dem ba na sa ba video ba wa nan mbeta na li te ka lo mo ko lo video sina fan send a number ka tura nsa WhatsApp ka tura ako fan sa de bi bo ba wet nti abarka pa isa masia sanam amen.